Sri Lanka ra an ni tin ha thok te kan ei zon na ha te chun som heng lockdown te containment zone an puan na thok thei reng lo na area kan han ti anga thom dol ngai te thom dol na tur te po te ang tokin hanin sol thin ma sela ha remote ha rei dai chi ani box si lo wangin mi state India ram thu a po state tam takina local phum ang chi adula restriction in thanul pi hian hal zau lamani lowa aom sia chuan covid filet kara nundan nun phum an khiam tho zel mer to tho bok nen hian chuwang notify ani lakha kan se to a September di sombi pathum som sam di sombi pakhara khanani chuan terms of reference te po kan nei pe a kan recommendation a hian hemi ama quarantine tung sang kan squad ti pho hi ninga chung quarantine ni le thosela ti la ya kha rekhi negative pani a symptom nei chuan RT-PCR te po ka provision la on ko tu wan chuan negative to hi chu quarantine ang sabera kan han recommendation to anita a chuan nakina highlight elaboration hi chu kan soi tik chia soba thế tiếng kan han chuột sầu kia đi in chuột free mấy lovin CAD kan ti kha mun katin tim kur katin stick katin kan phong zuya ma symptom an nei ro chuan PCR mo thu na ten mo a ti ha wat tu ra ni ni ki the om jong ro ti ke kha kan recommendation pakhat tu ani a quarantine mo home isolation mo hi state nga an ti ang de bok hian ti la khowila ke hian in heti anga puta mo til sang ahan om hian a boi tha ka chu wain hel tina kan khut sang bon te po hi lo khela le sela mi khut khuya ni ti lam pang ang zong te po kan ru ru te so sela kan tia chu wang chuan pang boran ti na om te a ke dan tu phung te kha i kan han duang chopa tin chu ba ka chuan in symptomatic le mild symptom kan ti symptom nei lo positive ti le mild symptom kan ti mai ho hi home isolation na da a home isolation SPO SOP kan nei sa hi thata ka mang thei dura e kalpui khani sela ti kan han nên hay home atang te people see kan ti atang te le or see kan ti atang te le mun dang atang te po in na an lo om khan pen tin hi ge ni DCHC le ZMC lampang DCH cha hian kan han kalpu yang ti a hian point sang kha kan han da suaka tu tiang ani lem lo chuanin khang DCHC kan ti amate DCH kan ti ti khan alem li lo selangin chuang ti te kha kan han ti he point sang hi kan han da suaka nakina kan ho tu tenan bon ta ti so po nga tin hey high risk group kan ti kha tu na han chon lo poi mo ta bia wa community spread a om kan ti awai then pui ngai management ngai te lo ni chu ho te chu a poi mo zo la chon pregnant women kan ti now by lai te kum som ru tung lam pang sing mi te le nat na hir iti to mayam antinan kan sa le sang sang pa ho ve ho en kul me ho te pa ho ti sang sang pa intin ne kan identify yang pi te po pa i strategy CMO lam pang pa ni so ram kum ho pe CMO te check te kan pang ho sarvey ang te po palo ni don ta selangin at pa mang o kan ti hen te po di kan han thok thua ka tin hey containment area kan tia an hin te kan han po a restricted te kan han tia red zone te kan han te po ta an hin hi a po a central atram ti ta ka containment hi ani
nga tu na kan ti da na hian veng hlom li pui pui te thing tang ko phei tun kho kho a khok khat khok ti thei lo wa an in da ai hian in i nghe ni a veng a in hlom de we mo a family hlom de we mo kha tiang zong te khan te tak te te micro containment an ti an de he hian a building hlom de mo apartment mo kha tiang de wa i so ring dan hi ong thei to lo mi he zong hian in kal ta ila ti la ya te pawh kan han se se ti chuan a di te la hi tu na kin a containment han ti tu in cha te pawh ka ni an work out te yang kan ti hei hi dc te ne na kal ko tu nei na le phang ti leng kim kal ko thau tu na ni wangin phang te pawh ka i kan han ti thau zela hian in ron thom zel tu ti kha kan han rel bo ka in hei tu lai i pana la ni kan ti an ki monoclonal antibody cocktail kan ti MSC kan ti hi hi lo la ko ba a thei khan cho ni han ti la zel kha kan duwa tin ai indication ko azau en de ma a han te thei na kha tu wa cho nên hemi hi om zene ya a kal chho thei nan patient selection tu te nge tang lo kan pe kang en ti huna e treatment hi tan tu nge ti an information tim chang de de wa kha siam to ila kan ti ya ti chuan chu te chu kan han siama khang ang a high risk kan ti a pek tu ang chi ho base ha in kan dam doi he mi man to tak mai hi ti to selang in ti in phang a guideline ang kha e khabu le tu na practice sang kan an in atang khan duan suwa ani pok ani tin khang ho kha a dos te a kha in thota a khang a dos te pok kha an siam dim ge ma ti chuanin tu na kan dam doi sun ta monoclonal antibody cocktail MSCI ya lom zok thi ma se to le pang wai thong ti nga ve la ni tu na kin kan mi tiam ten nan han soi anga kha po kha i eng kia han ti tu so zel nge ni ti kha i ta hen recommendation enge mo expert team khan kan ni po ka cho nên a to na cho nên hay hay tiang nga covid hi case lo tam zel ta sia cho nên til khang khang kan ti tungin covid tam a om tho sia hian enge ni recommendation na hian any expert team te cho nên khang ho nat na den pon nei le thak ti ang na ho hospital an lu nga ya ICU te hian lu ngai tho ho tan kha ni kan dedicated health center te le dedicated covid hospital te hi tang tung takin ti tang tung zo kin ti sarkar hi ni ti ngai tua sila ti te district khang khanga kan hospital nei te le private hospital te le kan civil hospital te ko hian uin khatal chu khatiang ho en ko the na tu kha ni min buat sai tam sela ti te kha ania ti ta de bi kon intensive care unity tu so arang thei anga dera buat sai ni a sela ti te kha ti kan han ti ta ku chu ania ti na te set ni mo ko te dang tu a om ho ba chuan pakhat ti to lo ki at palomi atul ti sual nuk tuk enge motila ni le lo tuan he hi tu pomon taka he ti so hi discontinuation hi ni to selak ti kha ania kha zong kha ni e lo me and king san chin khane to na kan ha hei khanan rota kan secretary zam patang sen khan pom man itawa ma se lak chu an ni dawa hei lo sa man se de chu na chuan uluk takin ninga kan khunga kan ke zela symptom nei na satur nun na chan pal thei lo ma khan a en ko tu zong so hi in sorbing ke bu bitwan a hi community ta ko thos a kan por hian e phinan symptom nei ho hian sarkar te khodam te
ตรงไม้โปรตีนอินสโตรดิ้งเดมุติค่ะนี่อัตุเลียนตะกันยากินตลาดเล็กตัวจูสุรการตุน recommendation จวน mass testing ค่ะที่ตัวตัวนี้ที่ค่ะอ่ะเราจูเนี่ยสุรการนะอ่ะผมเรียกผมรู้ทุกครั้งในเซอะไรจูย้ำตัวละเขาพบกันดีค่ะที่จูก็ส่วนจุงจ้างจูนี่depression เล anxiety ทุกไม่ชวนมีสักคบมาอยาก acute anxiety กันที่มาอยากต่างคนนะยังไงเท่านั้นเป็นชุ่มกว่ามีน้ำตาไหลเบี้ยเงี้ยภาษาไทยฟังเงี้ยชุ่มกว่ากันป่วยไปกังเงี้ยมินถิ่นที่กังเงี้ยตีส่งส่งไม่ตัวเฮียน anxiety เลย depression ให้ต่างคบมาอยากสิ่งที่น่าไปชวนพอวิตั้งตัวส่งซาส่งที่เฮียน anxiety มัน depression นี่อันนี้อยากถูกแค่เฮียนเกี่ยวกับเรื่องซ้ำตัดกันเองคนตัวกันหมดตัวพอวิตั้งตัวสิ่งเหล่านี้เททุนเอาไปที่ละมันเลยพอวิตั้งตัว depression ไม่สุย anxiety ไม่สุยเกิดอันนั้นว่าหินพอวิแค่เส้นตารางลายอินดีลุ่มทำไมหันดูว้ายอาจารย์ลายพอเกี่ยวกับนักการพนนักการอินโคลเตอินโคลตูที่เนี่ยนะตำรวจนักการอินเครียดตั้งจำเป็นพวกเขาเรียนที่เขาพวกเราเป็นสอนนะฐานนั้นจะนินโปรเซสตลอดเลยวิธีนี้ฟรีทีมเป็นอันเดียวกันหลุดพ้นอันกันเป็นอะไรล่ะฟรีทีมเป็น for health work นี่ครับ healthcare work กันเตะเองเราfrontline work กันเตะข้ากันหันในข้านี้ขณะข้าข้าอดอะไรน่าสนใจผมสอบได้เลยนะ treatment covid patient treatment protocol ที่มันข้ามี guideline อาศัยตัวเดียวข้าถึงที่ตัวอัดที่อังยินะอาศัย treatment เป็นตัวตำโดยแต่ข้า pre treatment เยอะผมมันเดินในตาเนี่ยส่วนนี้สุดท้ายส่วน monoclonal ที่อัดที่เห็น monoclonal antibody ที่ข้าimmuno modulator จุดที่เขาว่ามาเราจุด containment protocols อีน่ะ immunomodulator ที่จุด immunodepression มีtocilizumab ลำอังจีอันตัดสินเรื่องคอลีน่ะไวรัสรอนบิดว่าอันตัดซาอันจวบที่พอรอนบิดเดลเซียน Metro deh. space อักเห็นคุณะ Kalang vede inen. ที่โซ่กับเป็นเดียมอันไหน space สมันตัวรังสิพันธุ์ตาจุดที่โซ่เท่าเดียวส่วน immunomodulator อังคาพันธุ์ตัวขมิ้นกบพวกกันไกลไลน์ในลายเดียนจุดไกลไลน์ในจุด DCHS Government of India guideline นะ comprehensive guideline for COVID-19 management ที่ขันเนี่ยจุดส่วนนี้เขาไล่ไปขันนี้แต่พอตอนนี้อันเคลียร์ขันเรื่องง่ายๆเขาเอามาทำไมเราตัวผมผู้ปลังในเรื่องส่วนข้าวของจีพาอันเรื่องออกไปแล้วว่าแต่ข้างเทศพาจุงเราตัวนี้ที่เทศพอจุงละเฮ็ดลายเฮ็ดตัดมินอมคุยเทไว้เราตัวกันสวยนี่อันเราเนี่ย